much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. So the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. We say about equipment apapa. A church for our quadrant award any air conditioned room there. About media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then location Abeka Free Park Junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati Therefore, I'm multi Marlon show and Moneme Ekasa. Many about many of them. Would say me how beer a war so a would nam one of my would the chinchia also. We are open war and I said 5 blood and a how and I said there be a stroke and a how and I bear my wire and one passo. And I there be Nipa open visa, one antia own visa. And I will be open crater. Why are one young crater? And I said the Italian now. But what is your family number? Ewa habaya edi ajuma. Ajuma biya me yama obiya wahun habaya ebe yi ledi account aya biya ma ama biya atutu yama. Ama hawa eda oso no afino so na oso anya ofa odi. Nti bebi a wo biya no. But what is your family number na frame o frame a oso ebeda no osiri. Food and transport for Omaya and Shushimo Ahu Ejuma Paye. Into your mamma, 2 mikrata, young fan year Juma, and Bua, we are Sifa Nabe Piat. I'll be a douse minia, but body say, oh, friend, to be trapped. Therefore, I'm multi Marlon. Akwa Shonko and Komawa Washer me Sabre Too Much GH so Ghana Wahala Jumedie and a bre ason. Samuson for Muniaba a Kescapa mete ever so most said it done da ye no adia chan dear sayete a year and some for na say 20 years so dear ye nyai a chair eswa de biara edana and some ever to up no so na watching no any na just ye bonnet bed there some hine abomu na ye de aba besomo na so wait me the wajin travel far and some no about to a giant. About top music say, then I just say, ya chenesere, any apasa, na a footwo, adventure, ne year contribution, opinion, was so with me a day above so ye never sense so dear. Na a young quantity a year a jomo edin some no eba, your twin sa edifre and him before 1 more moon day edify and some no a home, not just say no one more adore and some no emo as suko na everything form. Now watch ye emo and so much as say, Ghana for the dona at the woman no a dear chain or woman can a year a home ansem yankasa ye nua bema dodo na enim no say Captain Smart na suni di yankasa blessed God's smart ye chia police for ekokoche no enam ne statement bi okoko make ye bra na odi ni dwumadi mu amonim na no pa dwumadi a wodi ye onua machen a wo ye no onua TV na se onua FM esom na ni nyina ejina ye 2022 budget na che se ye parliament no wo mokọ asetina na wo mokọ kasa ede afa ehum eno na nam so ema afi na che se mentime ho ase bi ekoso ema na beja bi ekoso na ebre na ni etwa sa ensem no so no se adebi wenye de edi kan ya mrahyebeja fo akokopiem wo mrahyebeja fia wo ma aye basabasa akọ viral e wo mayi emu eba ne sa na dodo na enya adwen foforo bi e de fa Ghana ho se ye benifo no krampo no enya de se wo mo enim de sebio ana se wo mo ewo eye nkabo mu bi o betimi adwen e de aboa eye wo man no na nam so ema wo make statement bi e de ema asrafo no esem se wo mo etimi kokopiem wo mrahyebeja fie se ebra wo mo to abadia e na esensem hunu bi se nso sori a e wo se wo mo nso so enkenya wo mo e ho na statement no say and our call no say where have we reached? We recall an uprising with positive defiance. I am even shocked at Ghana soldiers. You can enter parliament when MPs are being sworn in, but when MPs are fooling, you can't enter parliament. Everybody is quiet in this country. And only statement I will make in just a for no. Or say then I say more to abana say you will be here, so you will be in there. Mutimi echo parliament, mutimi ko August chamber, etimi ko kwatena wonu man ase mutimi ko honum. But sebio so wo mudi nsem hunu dia eno die. Anyem bia sa ebre no emra ne simu kwan.
some mutimi embonra ehonomo ana eno na ebra wo this statement we too dwanom police for ensa ekoso ni mo essence wo mu ni sem wakasa edi etia oman Ghana ye mra no bebre a chesem ene ye mra no ebo ebra ye constitution no wakasa edi etia wo mu ni sem ye peace and stability is at stake na just say uprising the statement uprising is a lot a just say dodo na ebetimi adwen ho asore atwetuo aye nyoma ense emfatanti that statement no ene nam so mo kokopie mo ewo Nima police station na ebra nsem no ekoye na najufa na emu no na just ye guarantee the bill ewo eho na eno na nam so ema media general ai be bia just wo ye adwuma ewo no etire no eba ye nsusu be release the press say ekwan a police for no interpret Captain Smart's statement no was really wrong. As in say at least yes statement now we make it and was not to cause a chaos said there one more edging one more day a year constitution target no as say or rising against a year the peace and stability our minimum 87 bayan the police for start no much journalists there ebetu eye journalist no wo mo eso ema wo mo entimi endi wo mo dwuma no sene esem na effort enti bibini a wo mo nto mo ba se enye hwehwemu emfa ansa na no mo nto bi wo ho no ma wo mo etu ede afa hu ade akokochi ni fiada na ye hwe senka Captain Smart ko onua TV na wo ye no onua machi show anka wo beto ne bo ase wo nsem wo ko ye krampa na chese busuam osa akoko sen wo de nchine se ade no kra osi an nobody can intimidate him. I obey intimidating no. Our memo because or mine no up the betterment of Ghana and no any a year statement to making and na Ghana focus hey debut. I must obey pan into a what a year brand is 20 no maybe one man. Want me ancient also even yes in Kafuto when sacred the pages and so social still one sem kan ye ayebasa ebi no hu ni say buna wo mu ade ebi no so hu ni say da bi eye ade no eda ho no a e wo so won kan say de ti anya say ye mpanifo no one day eye boko ombefa wofo wo mo fa won sem enye ye because eye journalist wo mo any the mouthpiece ede ema wo mo entimi enkasa na say wo mo anu endru eye bedru na ebusian form and same way na dodo na na chese ne day yesi ehu enkonya chese mede eba aba besomo na me ba ne sanso so ede na chese say them di kan ye no me ne yankasa ye papa Benjamin Nana Yaw Osei Tutu adodo na nim ne say the younger prophet and our prophet 99 I ne sama ne de edoso ene ono enam ne no ebedo ensem no mo esukesa so oben eye Captain Smart obetimi aka ne ye ne su enioma Ghana for dodo na edwen defa no ho obetimi bia enioma ni so ede ache wo man no ama ye nyina ye hunu de eko ne ye hu se che wo mo che no eye ne kwan so no because that different kwampo abe make comment ede afa ne che no ehunti ensem no monka me ho na membonra na kache na ye ne no embonra emu se ne ese na efata odifo emu akwaba Bejo so many aba bibi aboko de Kristo da Roman I was where nyame adome so me ho ye Yesu ehia se dia na ne aye ojanko a yeah Captain Smart ne statement how our babontin ebe kasa even how our carrying itself branch say ojina a stage so now we put things in place yenim say journalists there ba na say nyoma enkoye ne ebiemu so say mpanifo na ye ade a enye nkwa na one more ene nkrofo wo mutimi eka ebiebie nsem eso na so bi no hu ni sem ekwan ya wo fa so babontin ebe kasa no entwa ye o sha sen na wo so hu no esi efa medase miniamba ma medical da eye Nana Santi hini otumfo was to the second the king of Solomon in this land ndanase na minchia no me pa bo se erade abon ho ban ama fina kwawiye erade ka no ho na erade ma nyinche na afia ye ewremu so no akoma pa na so mpa do so masantima e bi so Ghana so no erade enhira no na to so mi so koma police panyi Kofi Boachi de bia me kase Kofi manchia ma na manya ade Kofi Boachi nyame ka no ho odo ene okudin okoma ma Ghana a Ghana for say ye hu okoma Kofi Boachi kuma ye no erade ka no ho na erade ma nyinche na to so mi so koma ko fata moto saboso kan wa pay nji papa paton o fe 99 medal to no akoko fata ho say one cd a because we made dinti o be mo 50 pesos ya me shira mo insurance na rade so kamo nyina mo so mo ho e wo too much yo say e ka se e ba captain ne sem so a me captain no onye madamfo but me be no a few we be e sha da too much cruiser
na e kan Captain Smart Captain Smart ye journalist bia sana mo hu no abonte no mo hu no say 1 omwade 2 oye arrogant 3 oye ahomaso tetwi na meka ne yo Ethiopia mo amu abonte no so oja ne TV so na oye ne show a so oye ne show a mo hu no say Captain Smart omwade mo hu no say Captain Smart oye arrogant mo hu no say Captain Smart oye meka ne say arrogant omwade me won say na me describe no kwafa so oye ahomaso yes by then person nipa na omo man no mo no omo tie ne yie Captain Smart ye journalist bia kama say the whole Ghana sa journalist no hwe omo onya more than 10%. Okay. Because sana obehu no TV so no owie ni show na enye sa no tie. Okay. Obehu no show no say oye obi a otimi men no. But after the show there were journalists who were krom hanoma okwa hwe o ma just book appointment to ho. Teni yo ye were journalists who were Ghana ha omo odin pa me mo ebi ni mudin okwa hwe o ma just book appointment to ho. Na the secretary na owo TV station na say radio station no abesa say enti na wo hwe nefa. Okay. Isa wo kan wasam kire eye secretary no ansana ono no bakobo nipa na wo hwe no na mane se nipa asema so we hwe. Okay. Ba Captain Smart onti sa. After Captain Smart show bi obaye nyina echi no o ba bi a nipa etra ho etwen no oko hwe Captain Smart a so we yalefuo wo ye hwan yo oba betie wanum sem adeti na wo hwe no obaka ha nyina akireo oboy obeti na bowa no de aboa edi sana mu Captain Smart say omwade no enye sa ena tie wo after the show na chi no enye sa na tie but that very day no me share the show no okay na the show na oye no make it point bi but me I know say bia sa point na bi a police for den e invite no because o can say ni sana panyifo na panyifo na ebi ni mu ye no na panyifo two party no and this na before ye no the time will come on can say man sa but the time will come about say eyeku e dey bo man no mu ba yeso ye mfa sa word no enya de o man so ye be so le say bia ye be yeku o man no enya adwuma because ye na mo ye pa asem ye san soro asem ye san so ye ho because ye ho nam no ye so ye yeah etimi me share show no na the show ni nyina gina for say no you should word be say eye agbangbagbe eye Speaker of Parliament I'm so kosa na yale wo Dubai. Yeah, thank you. Medical review. Yes, wo Dubai o si Lawrence yale fita mo Lawrence wo hon yale a okọ Switzerland atames yale a okọ South Africa banredu yale a okọ South Africa yama penye Kufado yale a okọ UK Mahama yale a ono so beko US Kufo yale a obeko US na dam say penyefo nyina obi a yale a obabi oyeden okọ it be say Rich Hospital wo ho Kolebu wo ho G wo ho 37 wo ho eti adenti na mumma ye doctors na mo man no no mumma ye trust wo mo munji wo mundi na eniema ese mo demand so mo de be ye adwuma na ana mumfa man nurse for doctors no enfa mo ye ho ban colonial virus Argentina virus we buy no says what outside the country yeah ipanifo nyina mu goman Ghana mo etima kwa bochire eti na ese mo se o man na yetimu no ese mo ye ne yi a ebe bo yan kasa okay yenhwe fansen Kumase 38 Kufo Meriti Hwan Hospital o ma si say na say yesi hospital bi say ya wie ama na nyina gu ho ayese ya na okay Captain Smart kuro ya na sakotwa aye Konongo Hospital enso na wenwurem o ma si awie o ambulance na sisi ho enso na eho efu ono no kuro ya na sakotwa bai
Captain Smart kuro ya na sa kwatwa eye dan a Mahama siye awotra do wenya ko do wenya kwa no so no dan esese gu wo a dan no ya wie o. But yem bisa say Dubai man na e wo ho na ye panyifo no ko Dubai for holidays no. Yeah, anwe edi si dan. Me obi opa bia opa on ko Dubai. On ko Dubai bia. Me say na me na me say. Anwe edi si dan. Dubai for mu ni anwe omo ti dan o. Anwe edi si dan. Dubai for mu ni bi. Okay. Omo kra anwea. Efi Lebanon, any Jordan, and about Dubai, edi be si dan. Me see wa o person se me boa wo de from bi o Dubai na be say omo baby o tu anyo me si dan ana. Okay. Dubai for ni anwe de si dan. Omo kra anwea, hwe anwea wa anwea, hwe oba anwea o. Omo kra efi Lebanon ni Jordan and about Dubai e de be si dan. Eso ye sole a na ye ko Dubai say ye ko holidays. Holidays, okay. It adeti na ye de no enye ni ye. Ewiase nyina the whole world ye ka country anyakopon hira no or number one country Ghana. Na ye ka the kingdom ye ka ahini a esombo e wo wiase fa na nyina no Ghana otufo ekonwa no. Okay. Me na tena me se me ka so asem intasem ohini bia ne wa ne konya so che otufo ekonwa mo be che mo ohini a ne konwa no efi wiem ba good ohini ben Bia ni wosa etis ka brofo ne nya sa otufo ekonwa na ko fu se ka krom ho no ye betu aba wo ho kebe mo otufo aru o man no ba enem ahoya ne pasem kunya na adweboniti no ya ka se yanti ye hu di adini ben ye kwa na ye po ade no se wo otiwe wo ne die bia obati da bo man Ghana ahoya enti na maka ho ahye ebeko go die nkoko na you see eti mutu kwanda bia fi Ghana ekwa abrochire na yeti o man no mo no yeti o man no youth ni hia anase o man ni hia anase nia o man na the word Ghana no ni sunsum no ese ke tra Ghana so no mo ma o man Ghana sunsum e di ayere ho na odifo ye hwe se o kase ye ni dwumedie se de wodi o set so a wo kasa ene after set no different no na eno na adenti na ene after set no su no onfa no momom bra set no esu emu because wo statement a wo be make odifo se wo ti wo bufu sesi ye ya ubufu a onkwada di wachie anase wo mo no wonam no the moment on be hu se okay nipa sumasi ena ahye wo bufu anase nipa wei ena ama ubuafu no nko a de wo mo ensusu esori a wo mo beko eye nipa no so enti owo followers a wo mo ehwe wo mo etio a wo kan sem a wo ka se uprising wo bi obi ane nti ase wo eye ensam no ehu se wo kasa obi ansori waka onsori waka wodem ento onim so okay se ye kasa men sori waka dia metimi di to asori waka metimi di asekan aye den asori waka metimi di emo asori eye waka enti unhu ni se ni statement ni bi wo hono mo a eno na wo se won hwe na wo hunu kwan a obefa so obeka no se ye o ma ye hunu se ne ye on stage different and after stage enso ye different there then why don't he use the after stage behavior no on stage no so Odim Captain Smart or your politics or your politician. Okay.
Listen very well. Or you're a politician. Yes. By profession. Yes. No, study journalist naka. Yes. Okay. Inti party ben ojinama. Or your MPP ni. Okay. Ono na name to also your MPP ni. Okay. Thank you. According to Captain Smart ni kire say. So oba show so say okoya research. Research. No who say be ade we e say o man e fa tu ha na be bo man no. Na dey tu ha na ipanyifo no ye hwe ha na ade ni say ya. So be je platform so na so be ye show na. One hwe a no ebufo ye den aba. Ebufo ne ba no say ye dia nkrofo so hwe wo. Tie. Politicians for na so. Okay. And aye ho. Listen. You were politicians for penny funny bia. MPs ministers ni bia. Omu gu parliament a. Omu ba radio so a. Omu didi omu hatem. Teniye. Omu didi omu hatem. Eti mu penny for na matwa sesa na to na mu didi atem no. Ebe na akwala so didi atem a. Oka che akwala no omu ade. Let's come. Person ye clear mami. Odi for so can see bia na me. Meba person ye clear. Okay. Person ye clear. Yeah, ma the time Royal Stam there so go didi atema e betwa abagwa e fa do tu nchen former president Kufuor oti tam na oba power position e didi na atema to the level bia how to say papa no kwa no oni abusunya Okay. tieniye as a leader no mo didi na atema as papa no oni abusunya Okay. atama Kufuor betwa mo kwa no atames na eba Okay. atames atedidi de bobo inkola nyina majata edidi papa ya tem asa ono so oni abusuan Kufuor do tam na onya ma power ye no ya ja e maybe to say pia donko o bitimi ka che Kufuor do say o wish smoker o en patetia o ya potro da bio na mu ya sade na ebe ma den na mo de kire inkola na o mu gumase no Kufuor de besin ko Mahama mo de na tem na mo panyifo na mo parliament and say ministers MP for no mo timi de former president Mahama tem mo timi de former president Kufuor tem mo timi de FN say the current you take kunya so ti na tem e tu person che say akwala no so hu say amemu no say enko yi a no be de atem o kasa akwala no mo ade una twa sana to ho Odi for see engineer kan ni muntutu kan ne say mpani for politicians di atem nti won so youth no na tete won so push youth ni so wo mo the time NPP work position no. Okay. Now Captain Smart no blast NDC do this. Okay. No wa do me FM no the NDC fight them do this. No blast wo mo. Say that time na NPP for no mo hwe. Yeah. Say eyo mo de. And obi ntimi kire say eyo mo da na enyo mo. Me nya politics o. Me no hwe me sa na me boha. Me nya politics. Okay. My person what tin me biase. Okay. Time na Captain Smart or blast NDC no. That na NPP for position no. Say na eyo mo de. Na say mate say Captain Smart be kan say bi say wa kan say bi to Mahama so but enye no kure Mahama e fa che no. You see politics. But on na say the party and about power. Okay. Omo no mo ko ma MPP party. Omo no de ma Kufuor do. Na ne eti Kufuor do mu no mo nim no enye ni nie. Me enye Captain Smart show so na me tell say we ka me I don't know. Okay. Because say bosunya abawe e boy no obobosunya kwache aban bi obetre konwa so. Because Rory Stam no bosunya boy e ka yedi nyina Kufuor bae no omo de cheyen. Okay. It is MPP aban ka che say omo bosunya. It had it na say bosunya no kwa na ekoso. Say corona bae ni tina je say wo say wo mo so face kano. Ma me can say bicho sister David. Oh, David. Oh. Yeah. E ma mo nya ne say aban ni ekobo bosunya na wo mu di. Tie ewiase no kure ba kopɛ. Okay. Entro na dɔɔso. Okay. Utwa ntro abakɔpem ba no kure ba kopɛ. Okay. Ma me bisa question. Yale no esu Ghana ha. Ensi wa. Yale na mo di ho dance yale no esu Ghana ha. Kamino mienu ka nyina ka yase ahye. Okay. Yale ya se uchi obi kwa benya. Umo bi sika kwa na woman if it say yale ba yes na mo ka kire ye. Na omo a yale ne si wo man so na pe wi no. Italy for Korean for China for America for UK and Germany all the countries now omo yale si o man so na ni pe wu bebe no omo mpo ka say omo ho kire omo na nya yen man no mo yale na nsi wa ha Okay. yale ni pa do say na eku omo e wo Ghana ha Oh, and shedan no so said Italy eku figure na e ba no nyina e ntro figure
Oh, why? I don't know one wakade. I am figure. Odifo. Me see figure. Ah. Na wo bronya ba we the last year December komakola na ma akra. Hwe nipa obi anhye nose mask. Yale no ma we mu a. Say crampo dey say fourth wave ba wo. Mo higher kwa mo. Christmas year na say December year dey see one say vaccination na you. Enti say one vaccinating kwa dey ni o ma bi wo ho no ma wontimi nko. Enso le kwa wontimi nko. Oba. Yale wo ho. Okay. Obetuma bo ho ban. Okay. But men can check me 99 wa ha say yale no e wo Ghana ha. Ka Ghana ha no ma ka ya nyina yase ahye. Nti hu ni say eye Captain Smart dey no kora na o kan. Enti enu kwan say ya wo mo eche no woni nsem o. O debi me no o me asema meti say o mo invite no well sa cool asema na o kan no. What ma say eti o side dey me nko ho side no. Because ye no me metimi ka say yes ye cool wo Ghana. And Ghana so me cool ya da ku betimi sin na betimi so ochina. Okay. Because ye nipa na ye wo man no mo no ye de wa bonti keke kwa. Yeah, upa manipa jaka akwa me so ye de ho ko ka see am. Na police be 2 and as a 3 mra say and as the soldier form me sam see asia obi abedwane. And they no cry. What you see? It is how cool na ye omo ka ho asem no. Wan ne wan akwa so ko ye ku. Asoja for ne be so lan say wan na e sole. Me na te na say me about say me be to man panyi bi. There be the big mistake no. Owo no nya mienu na be ba kwa di agro. But say face the country who ko bi. Me ko bi. Say no. Eno ye demonstration is say demonstration no na say ne nyina so ejina say mo wo hwe say man panyi fix eye wo man no. Enti say wonye ne ye nkwa de na je say mbetimi atu na de so. David ye ko that way. Enye that way ne ye ko no. Me face the country na me ko no nya sa na me ko no. Akwa ni say. Me ko no for say. So man panyi so be gu Ghana say ya. Yensu ya say. Okay. This obetime gu Ghana say dia. Me make sure man panyi me ma adwe kita me say. Okay. Adeti na invite o hini bia o Ghana ha. Now the one ni an to ahemfo no say. Wo hini bia isuo da wo hye so. Ana isuo da o land so. Na obema ho kwan say timanfo ekosay isuo no. Politicians ekosay isuo no. Awoho be say isuo no. No for to good no mo say isuo no mo fa ndrogum dia. Aban wo e be chiwu ana hini bia boboma ho kwa e be chiwu no. Aban ne wo so hini e obi kan. I don't think so hini bi mama ho kwan say mo ko send isuo wo ni hye so. Nti no bota ya wo de call. Yes. Ma odi for yembra ye nuabe ma Captain Smart ni issue yi eso on say ye mabunu no ewo different understanding ewo nyoma bebre ehu enti se wo hunu bibi a efa aban no ekwan a wo fa so ebu amamo nyoma wo magigade ato bosia bia wo mo abo nyoma bia wo hunu se enkoya on Bible kranpo ekase ye wonyansa kasa ena asem bi wo hono mu a obi bu afu se den a uka edi tire nipa na etimi ma nipa no den akoma eto ne yem ena asem bi wo hono mu a obi wumfu ye ba uka etimi ma nipa no ebu de efu enti ye ne nsem a ya na wo bebetena monten so eka no unhu ne sese wo pese aban na na asem pelifo ni tie wo mu a wonfa kwan foforo eso enka dan se wo beba na wo ba betie mu na wo beye ena nobody can intimidate me obi entimi nyem se unhu se eba ne sakrampo na ema wo man na na asem pelifo no hu ni se who are you to talk that way in any there was one more so one more enye omo ankasa omo ba any Captain Smart aban we MPP aban we omo ankasa mo moja any Captain Smart e bi kwampo se ko for na so no so nti na okay kasa ansem ni ko for ne man sa idea na na ko for ne man sa idea okay omo amaban okay and omo ankasa mo ba any Captain Smart yeah. What we are clear there? Metiopa. Omo ankasa no omoba. Aban we ba any Captain Smart. Okay. Keto mucho any Captain Smart. Thank you. Wa follow mo we do meti ache. Ono ma ye nima bebre. Okay. It enam so no me nima bebre ti no. Onim aban no anas onim party no history. Okay. Party no secret. Eti ono kira say sene ye jiwu di say wo ba obaye nima we nima wi amaye no. Enye saagidi ni hu because what I say obetre konya so bi no why din and obi ya ye ne ope because this is the time I say nanando so what me kasa then onka obapa odi for den na nanado onka ma me kan say me kire tobut omugu tobut no edem message in ene buy
almost there binu mu ne say no crampo na ke betimi nya sika dia free mo dia ye ne omenti gwa ye gunu ne de na ke ntwa yie almost sika no enko aban ho na sika no ekwan fa konkrofo bi boto it is because of mapanye kasa se me kan boni na mama kan se bi chiro sa tobutu no mugunu no se ye panyifo ko ye panyifo no ekwa gina ka se tobut sika ni nyina no enko aban ho a ede ye sika efi tobut eba se aban se onim ho hwe ono ba bia sika ne wo a ene aban na gu tobut di a ene ogu temaport ka ho Samu na temaport de egu di ene na sa me say sa aban se we gu tobut a ene ogu temaport ka ho se ho na yenya ye revenue si okay ene me be sure the business se ogu temaport ka ho o ti tobut sika no onya hu ye umbe bia sika na efa thank you temaport obi ko gina awomu eti fefre eye djumadin na oto ade $1,000 a obeyi no temaport $3,000 akoya so buy niam no sa di buy so no omom wo temaport na besa wiya na mani bi ese sa revenue ni de no na di bu o man no oh nya bo tre me asem na me kan se bebe no asem na me pesa me kire no okay so o de no e na bu o man na and na tobu ska no so na ye di bu o man is it we good tobu di ya good temaport because to temaport no obi akoto ade no oba be yi temaport a yesi nyama na yira okay minimum obi a so oto hammer we fa ni say pick up o say over 4 billion na so wa chen duty nyina ewie okitani kaki o omko bi container ni bibia yira ka na wahi omokoto ka na mo bi 300 million abra sa ko chen duty over 1.7 billion ah odi fa hefa why ho na ko ka na yira e temaport ayira temaport enye so bi see 2 se odi kefi abrochire ba na se oyi ka no na ye bobo na osika anso na watimi eyi sa ka na ye si ka no date di mo no apa ho na dam say akoye e fa be business option eti ye bi sa option ka se nyina no e ko aban ho ana dodo na ko ne wane ka kire o ale so di fo ye adwuma o temaport ana me no kwa me ka no me ko wan asem no me ka no kwa na kire o option cast na yes ya chin option no di fo unim say nkwa aban won ma won so as a citizen e dia na won so ye dia aboa ene na me sure say yes e guto but dia na egu temaport nti wo dia na ye say ye contribution say ye ngu temaport because sika na nkwa aban ho say aban na hwehwe mu to but sika nyina e ma ne chen dia ene me so me kira aban no so say temaport sika nyina so e ma ne chen za mama fo ne ma yira temaport pa me si Ghana be yi Ghana bejua temaport because ye nja pade na eti o man Ghana no mo no ye property na wo man no mo no ye value ye ji ye hundi eti ye niam anye se ye sa kra fi o man no kwa abrochire no mo ko ye ho adwuma na ye sa ko kra ye den sa dia bo man no mo eti Ghana ye at the time a business country then so man ye at the time man no ni onu wanya akwanya onya sika akra oji loan se odokofa ne ma bo man no mo no okofa ne ma na oba na so duty no eba for man no timi yi niam na me amitifia me na adwuma ye no betima ko tubi akoton okay eti se mitifia na me papa de ato me nya sika akoto a me nya sika akotu akoton a e den no pase me ye me bo aban so bo se enko yi ba de bia ma se ba ko ameka ne se wo ka se enko yi a me hu na pase wo kire because one wo je se aban na enko yi no obi su ba ka se enko yi wo se enko yi o obi su ba ka se eden enko yi because no hani pa no eden onya bidi eti ka se me hu kire me crampo ba ye crampo na elbo ankrofo no bi crampo si ane ye nyin fro no no ntua ne ba school fees ma no eti ka se me hu kire me to ka se hu kire wa e bi ono bi gina o chen a obi hu mo bo no aboa na odifo na o kan ni say na che say ye mfa no say wo ba be ye mampanyi a den na ye say wo be ye be boa ma o man na atimi ayeyi na say atimi akoso den na wo say so ye yi wo bi say mampanyi a wo be ye for the betterment of the country now no Oman here business person so we me do Oman so yes obi a wo business strategy obi a business minded yes okay me sa na nyame yi kire me so man obi Oman edu no enya huma enya bukulo ye hia obi a oye business mind
Woko Bible mu kra na as e besi hini kra na yesi hini ohini a ohini yesi ni kra ohini a wako school da osuma so no otimi bu oman ma ni okay we are clear there. Yeah. Thank you. At the time I see a businessman. You go for my way Ghana mo a. Omuma e japade na wo man no mo no. E value e mo man no. Okay. One. E bi na make to say ye kra na ma fi o man Ghana ko. Eko. Koko ye kra fi yakọ. Koko ye kra wo e di fi Ghana ha den. E di ko. Thank you. Gold ye kra ko. Okay. Bauxite one ye crack up. Okay. It is a new businessman. Cocoa, timber, gold, bauxite. Sani ma we nyina no. They say bidie krampo ni bi crack. Thank you. Bidie ko say crack up. Sani ma we nyina no. Ye new businessman. Obema sa ade no. Eso ba fa so mo man no. Na me fa ma we nya example ma. Okay. Despite. Okay. They be make despite. She is the Ghana the whole Ghana on naka. Hey. Me na me catch you. Me say despite. Or no penny businessman. Despite. There be just despite in the pa. Me miss nothing na me sana ya me kire me. Okay. So ba be dia. Oti the party no ben ne. Oti the party no ben ne. On pen the power bet me e break two party no. Okay. Obi eni po. Because e japade ne one man no e value man. Despite one go school sa o. Despite one go school sa o. Tie Coco or the other. Ni company Coco or the other. Or the yeah chocolate drink. Daddy. This way chocolate. Thank you. Bancho or the other. Or the yen ma bebre. The yen need fufu. Abe or the other. Or need aben kwan. Make it or the other. Need cocoa ya. Thank you. Na yem na ye nchini kwa na affect it no. Adanchi apapo we. Enkwa no. Onyansa wa yam na se pada. Ama ye. Sana boni be ye no. Ayi ne sa ama ye. Ti sa nipa we no. Ono wan ko school no. Okita fie nyansa. Okay. Efie nyansa ekita no. E no so say businessman. So odi ni be di ha dia. Enam se wo be kane ma ba o man no mo. O kane ma ko kane ma ba. Okay. Eto ma matema pot duty no. E be ba form. Okay. Eto ma be ma business for na mo kane ma ba o man no mo no. Wo be nya ho de kane ma na ba o man no mo. Eti wo na adwuma ye no be nya bia ye. Okay. Eto be ka jam say that's party there na on go school and on there. You for na say tu nche. Na wo asem de ye ngidi. Na wo a wo depend. Pen ade ne 5 na kwa 6. Odi for sem penny for omo ban so omo mabun ye adwuma o. Adwuma ban? Oh. Dodo asen. Dodo no so de ba omo Dodo asen. That's part by the year 90 about 2000 ba na obi radio station. Na enye brofo na moka. Oba no enye no obi twi we. Yeah. Meboa. Eti men ka chem say that's part one go school. Okay, fe nyansa. Okay. I say amemo na emfa ho ni school nyansa. Fe nyansa mom na edi bu o. Fe nyansa wo ho. It's not just a penny for my bet now. Eti bisa say. Woman if you nyansa. Oh, there be mpacho fa men ko ho ye. Say ya ko ye be. There be men ko ho ye. Ye ndru ho no. There be me ndu ho ye. So wo fe nyansa there be me ko ho ye. There be person me who say ubedru ho ba undru ho na say unko ho. Me ko ho. Oh, di for na say there be me ko ho. Me come asem. Because you see Ghana no one so akasa ho ade be china dan pa ne say bla. Eti me come asem. Ba me cho say, Kwame Despot on am hono mo no. Okay. Onu say me no the year 2009 and ya me yisa hinta 2019 and ya me yisa hinta se ne kire me. But ni so no ne kareti ni mo no empese ekumia no. Manatu several times for 1 year. And the boss say me come Menchia Palace nyina. Okay. Me ko do Menchia nyina, but that time ko do Menchia so no na otumfo abodua wieti mantimi anra second gate. Okay. It first gate na me say amachi. There's some samra back. Me so me timi da kuma say 1 week because me adwuma ya wakra. Paso ye clear mame. So o man na yetimu no. Ghana, ya see your boss me Ghana ni. Obi e no betima kire me say Ghana asase we da ho yi. Ni pass ma si we e na fi hwan e no beti kire o man no e wo grow we so. E na e fra ha Ghana. Sa ni pa no beti kire o man no to ho no mo no. Ofifa ne bae. Second la pass ya. Obi betima betena ha. No kire la pass. Na e di ni dia to ha. Say bia Fusenu la pass. Eti yen che me Ghana say why the better Ghana as we say sa ni power better ha no one ne yire ne ma no one ne no de buso we na fi grow we su na buy e no better e fi we mu no better an asa no man develop ye Ghana why the better maka obi ani ho eti yesre parliament for ne panyi for mu parliament say omo ma discipline no
enye dwuma e wo parliament enye dwuma okay because later time someone discipline dwuma parliament ni say ye to aba no mo ka che say e man go fa barrel boss yeah e man go to aba na mienu na that thing na mo mu to aba wo me mo parliament no mo wi a box e de dwane asemi na wakobo so yi na odi for yen share yenu abema Captain Smart in his statement ne nsem a chese okeka no ebinu mo ne say media general Onua TV ye akomane wo mo keka hun wo mo na esuso ne so ema ne ka all because of wo mo political interest as he say wo mo ejina ho ede ema NDC amanyoko na nti na ema wo mo elbo MPP echi no ne ye allegation and as it is alleged sane ensema Ghana for dodo na ebi eka ewo ehonum na se eba ne sanso so edia na nunti no because of your political gain and now interest in there was won say will be a reputation na so because asem na sane pa ko mene nya adwen one ne nya adwen entro na otwa okay so obi gina say NDC for na pull Captain Smart say on kasa in favor NDC no did the Akufo-Addo atema and no did the every papa atema me twa one didn't o mo ka eyesa ensem na say statement ne eba na say ebra na owo angel no say ebra okeka MPP for one nsem na say koka nsem bia na je say entwe ye no ye empanifo bi ekọ ye papa Dr. Kwaku Otin ho no ma je say enam so ma wo mo eyi no edi o ya de papa ye beka ya de bona ye beka tama Captain Smart wo Adoma FM no na why mresu na Mahama breso eti no obo ho achi no obo NDC no wo ma achi eti sika NDC boy di nyina no nka o kan ye eti MPP form ba o mu di sky o mu di eti no so ka e de boy bia ba de aban bia ye si ane bicycle so mfa so ni free nte ye de wo betina konya so nkwa de wo so ade be so oti ase ne say so we journalist now from as a journalist or TV platform shows okay radio platform shows na say obekasa tia onua journalist Captain Smart we are selfish Samu we are selfish let's forget about attending to nchen almost journalism ethics oh na say tie ya fa attending we are kwase ya we me for efa to nchen okay me for asa attending me for aso oh for aso okay tina me no ka no attending na ekoso me for aso me for aso efa to nchen but we are journalists na say onua journalist nwa ba asem na obako transi akọ man new story and asem na okan no wo de bi be keka ho na wa fa asem no na ye hu a we are selfish journalist because me say me na tena me say Captain Smart ohun on the platform so na ka say be o we any show na na ben na or you're quiet. Odi for already a comment no mama making kind ebi na yento a so Matthew Jennifer say check the sound. Okay, Matthew Mijidi says it sound okay at the amount. Joe Louise Agino say good evening my lovely people watching live from Dubai. Good work. Or say my brother our leaders are wicked though. It's not easy. They are all the same. Efua Jad Edia what they about say look at the roles and all the things he has done. No government has done more than that, so please don't say that. And actually so obi a statement or dia bono say animan panyi kwan a waye ne nneoma waye no wo mayi emu no aban bia ne ho no ma waba waye sa nneoma ne bidenti say wo ka say man panyi ana say aban we edi sika bobosia de ye nneoma no say sansem ne de jaika na be sa ne ba kuma me say me say me kan Akufo-Addo amamu ho asem ye yeah tio me kan Akufo-Addo amamu ho asem ye o but so the car kwan e be mu a ene me kire ne say hey me kire ne say ye ka kwan a former president Kufuor mitini so amasole okay o ma ne ka kwan o wiem kwa na obepai na me bisa sa ne pa ko na ma message say so ya oba won bisa ma me say on fa Kumasi highway o listen na Kumasi kwan tie okay Elizabeth Transo mo etimi anye aba we nete so wetimi aya na so omugu so tema motorway kan ni pepe mu a highway na say na nipa ewu no MPP aban na ye okay MPP aban na sa ba so okay e de na say wo ye say wo sa ko gusu biom what I say na ache na akoye party na ye sa kwan no okay so ye clear o Kumasi highway
etutu eti voter afra na say na me ko afra last week Wednesday na me ko afra ko hwe afra kwan eti ka MPM aban na yes aka akwan we no mo eti ka Akufo-Addo pa on say ko gusu biom na ka nya kama eso be beka me say Akufo-Addo onye road minister na Akufo-Addo ye road minister na say ye kan sa dia na ye kamia kwakọ ye say ye bias e woni o mebi hu because say ye MPP na ye e na etutu NDC buy no say na that time na eno susu tutu nti na omo nso anye na ye mampanya bre so dia still ye do so bone say akwan ye abra wo mu die ye animu no wo mu anye wono na aba betoa ye eso wono susu woni project oba no wo na ni so de ho wo nyoma no wo ba be e na sa akwan ne nka ne ho a na enu nti no wanye nka ho ya adwembone e wo ye bibifo eti bibini bia kita adwembone because enam say enyo no ye nti no oba o mesu oba ni die etika me dia fi me kwa mi na tere fi me kwa e say high court supreme court efa e shebi to ho law bi to ho sa law no se wo ye to aba mo no ba power o my Ghana e supreme court no ye nchira wo say ye mo 5 years 5 years and I say 4 years no ye chira wo say 4 years no for 3 years na wa betre konwa so no for 3 years and continue party no fie konwa so no okọ no for 3 years and continue na di mo obeye okay na ye see adwia kita na wo so dey ba no sate say wo ye wo dey ono ne fa wan ye ne die yes na wan ye no na wontimi nye bi na bi see be hu say wo ba no wo be to adwuma so okay me person ye clear o wo ba to adwuma so but we ba adwuma we ye ko du ba bi no na wa ja to ho o mesom also need the buy no and so pe enunya ne vote nti no no so be different one it be say law na akwaji na wo de be share adwuma we mu no sa ska na hye wo so ba kwaji bo so na kwasbi mu na we ahye etika che ma me say me prophet 99 me nka Akufo-Addo amembu nwa asem ye okay amembu ka akwa so de ka akwa e ba dia ene kwatema moto we ne yanche ma panyi say MPP aban na ye Kumasi road is the Kumasi road asay Afra road asay it also ko gusu biom na ka enye fe na e cha se kwan e cha na di so many years ye beka say oh MPP aban o ma ya ade papa na ka akwa ne nyomo no ye ni nyina na ka ye fe na ye fe na odifo den na bema eye Captain Smart wo be judge eye empanifo wo mo ene ye anase bema wo to na mo bi say wo be ka eye wo mo nyoma wo mo is it right say nipa mpo no wo be judge eye wo yonku nipa because ebinu mo ne say ye bra na che say NDC abmamu no eteso na wo adoma na che say na wo bo NDC abmamu no achie no na wonya eye support e the free MPP wonum but bra MPP buy ni ebia na wo support bi eno ena wonya ye sa support na nko wo pem bra na wo Angel FM wonum na wo enya no enu nti na amasese wodi na nibre esi wo mo so a wo twa wo mo adapa no enu so sen na wo hu no esi efa se Ghana for ebi kan yesi o we farmer na sika eti na obo we achi wakwaji sika fi we ho eti na obo we achi but me no ade ba kwa me hu ni say ma yes nya yes na onu ye den enya no thank you Captain Smart asema ye kan nyina echi no sem ka se me bon to fan me ka be se atem didie bia ya ye didi ipanyifo na tem mo ye moa mo ye kwasiya mo ye jimifo mo ye mpreko mo ye odwan sa atem didie no ifa so bi eni so nyanse bi enim sa atem didie no nyanse bi enim but ese ye hu se ese ye hu se nia omo ye na entwe ye no ese opem no okay no say opem no but most journalists no omo ka hwasem okay tie omo ka hwasem omo ka hwasem say ade na ekoso na enye na ese wo ka no omo ka hwasem but ade wo kokko kan no wan kan ye nso na akwa ya asem foforo say na wo ka no say oh ebi ni asema ye kan others ebi na asema ye kan ena be me cho say Captain Smart no ne from ewo MPP mu okay into wo kan odisa wo eto ni MPP for hintasem ena Ghana hwe ma make this secret bi cho say Ghana the whole trust ni nyina Akufo-Addo okay tieniye esi Ghana nipa mo gini pa di pa so betre konwa so a Ghana be ye pa na Akufo-Addo
It is 3 years okay. Se Nanado amfa nye bibi amfa mboa Ghana yie. Sister. Ghana for almost trust to be a pure. Now we for one say ansana will be ebe obi a oben what say me no ti he no mu na wo do driver yi be ye say o driver wo ben wo anase wo bi a wotane no ekọ ede eba obi a wo ben wa woni mu nyoma ansana wo betimi aba bonten aba be bo eye wo nyoma bi a wo ye no kokoa mu anase nyoma bi a wo ye entwe ye obe wa be kam ede a che amansan anase obe kan ede a che watamfo mo ma hunu se sei ni ekọ na ejina say ebi a wo hye ni bobi e na wani so anasa wo ye wadwe so be ye bibibi e de ama no e na sa de kode na wo hye ni mu no wayi no eyimu eno na be ma nipa aba be ka eye ohun nsem anasa oba be dan nyoma bi edi nti wo se eye sa na ekoso e wo Captain Smart ni bua efu eye MPP amamu anasa kan wo mo ese no hu ni se eye sa mo enye sa na tie na eye se na tie enye sa na ka tie me enye sa na tie se MPP for a promise Captain Smart ana omo anye ne so mo yema no ana de buefu no de do matem enye sa na tie no krenda ho a na de ato enye sa na tie amamu na ekono anado amamu na ekono edu baabi a se na anado so timi kasa right so timi kasa me tama na anado papa wa no me kan se bi se o man cha ne se ani remo redu se kamini na anado wa me ba no se me ba kufuo. Okay. Won, me ben kufuo. Na bi se oluman. Esu na obetre konya no so konya na nya sa na tie o, enya is sa. E no be se kufuo se oye de na ochi dollar no gina fa akon. Okay. Oye ye de no bubu amamu no se na ekoba. Kufuo di ni need experience na kita no ode be mo. Okay. Na so wanya wo dia de aka ho. Ba tie ni ye. Ti ha. MPP for ka kire Ghana for say. Lawrence Nekum Nanado ni papa ti se Nanado ba obachi Lawrence atu meboa meboa sir thank you na hwade tama mahama ti akonwa so no iso lo so obako judge adwenkyere wo Lawrence ho no mo no okokofo ho akọ judge adwenkyere okay ibeso ye clear misi tama mahama wo akonwa so no iso so bekokofo obako Lawrence ho no mo no party ra che no okọ ni ho okokofo che ko judge adwenkyere okay Nanado super power no mo ma ye tell say Nanado ni Lawrence die omo nka Nanado ba obachi Lawrence atu Nanado super power no iso so kokofo che no ono su ko Lawrence chen e ko ja adwenkyere eti e na no ba be ka che me say me bipi na me mu edisi ni am ka so ya bo ana ana ba be ka che me say me hu fa say bipi ni na me edisi ni am ka so ya bo ana because ne pese Ghana for chance say emina so say ese ye ma ye ne de enda ho because panifon omo to ya adwen e na omo dey make life omo to ya adwen e na omo dey make life because e dan kwa ye reto o my way mkwan wo kwa ye Ghana position mkwan na e wo say Ghana ko say twa e monthly and then 3 months ni 6 months and then single room single room in porch 1.5 2 years I say that is 6 million that Okeles misu Okeles natural amount. Single room and porch no 1.5 that is 6 million for 2 years. Okay. It a day juma na oye wo man we mu a 36 million no. E be 2 years na e be so. Aba ko twa dan ka bio. Na yesam na back. Efo ye japade bi e wo man no mu. And then cement boy sen. 50 Ghana. Ye pa bo no how. Abo na de cement ha na e wo. Abo de cement e wo how. Okay. Ye nkra bo ne mo o ma Ghana wo haya eso ye pa abo no hanu mo eso cement 1 bag 50 Ghana say jata cement aba ya teso proud light was small one woman light one woman no we say yes eso 50 Ghana eko okay 2 by 6 ba ko say dua ye nkra dua ne fi ba bi ma o ye pa wo krom haya 2 by 6 ba ko say 50 Ghana eti ye wo ye japade a keso bo maye aseka eni ko se ke ye hu kire too much e wo ne ma bibiri emu but ye panyifo no dim de wi a omututu enyama ne fa ayeso obia banya konya no kwan a okasa odwene no wie ne da ba konya ne ma ne wie no obanya konya ne wie a no atomada because ni o wie ne sa kan wie hu ni se yen emabunu no nso na yama wo mo kwan na wo mo nso dance an nyoma na na so wo mo sa no because ye de ewura hye wo mo mudodo se wo mo na betimi aye bibia
na say see no two way but ma koye minister o timi koye MP so and o timi ko fati so koye ma panyi so Debi meboa sir thank you it is say na wo nim say too much Pastor Elia so koye minister ebeboa the whole pass okay meboa yeah thank you it is Jidie na onyama Pastor Elia no because only Pastor Elia say oye decent and I say discipline others here obetima bibi da boa la pass bronuwe growe it the best ni say ene menye campaign ma Pastor Elia o wini a ebe ma eputu obeba la pass ya e ma ye youth ne wa no ye ho beto ye na so ko to ma Pastor Elia we no Pastor Elia ko na parliament you no ko ji 100 million bosom wi a no se me di wenu and just when say wama won say from tie ba say dia na je say we say won so de waka na so unye na ye ntu na de so da bi say me ko ye ku say ye ntu na de so ba say do that 4 years na abeto aba no say we na man power it we na better see from better see from na no nti no ye ka ne sa dia na eden na ye mpelifo no na say leaders no wo mo enya se ne ebe ya ebe ma emabunu no ensoso o makoma ebetimi ato wo mo yem na enoma bi wo ho no mo a wo mo ensoso mfa wo mo enhim ne mfa basabasa ye ema now me 99 me kire ma adwen a kire ye mampanye kufuado so tie ma ebeboa okay MPP panyi bia o tie mi bia o tie mi ebeboa okay se o pese amamu ne bafom no man no yenja odi bo a the guy attack Temaport bi yes attack wo mo fo ani fefi ne memu wo ho okay obahu se scan what Temaport nyina na e ba wo side a aban mu a is okay na sa attack ye property ne anwea na atase na ye wo so no niam na efi mu ba no okay mo ani kwa sa niam no ho okay na omo ni die awo man no mu ti se kanta no mu ka omo ye na sefo no mu na niam bebe ko we wo ko fobi wo man we Ghana wa omo ni die a omo ti ye mi bebebe you ko fobi wo man we Ghana we mu he omo ti mi di bibidro ye bibidro ya bibidro ese ya le akase ye eti sa kofu we nyina echi no eso nya sa kofu we no mu wo ho eti so nya we no mu sa kofu we nyina echi na otimi atake niam efi asase no mu ba now se me kra nko ba mo woni de wo man we nu mu no mo mra ne fanya adwuma okay ne ma ya krafi asade baga na so no okay duty no mate so aba fom it se na be ne ma be bo man no mu na youth be adwuma ya wo ye ne sama youth na obi me jan ka che o se adwuma ni o man no because o man here at the time man obi pay just 5 million o collect 5 million which is 500 Ghana per e dey ton ade business you so okwaji loan na you loan for be for quick loan sa quick loan for no uko enaya de be mo na e de mo we next week ni so me donyame na wan fa ma we donyame week ni so na wan ti me fa ma anajo 2 o'clock quick loan for omo jina so 2 o'clock me say me here ha no omo ti be tata obi 12 to 2 o'clock omo jana so how much nyam jana so okay odi for ye bre no aye bre awia enesa ye de nkomo no eba eye na wie ye no ye said the Captain Smart issue ne eba ye that Fred ono ni dwumadi a wodie ono so ye journalist ohu ni say ye Captain Smart mama ne ndwen ne ho seje say obetimi awoki freely say ya man bill ntino still obetimi awoki freely no why ye de ope eye den ya eye the law must take its course emrano eni ndi no munyu no as a scapegoat emfa enye eye nhweso de ma other journalists omo sorry a wo mugina eye pinsie so ekasa eye anyhow edimpeni fatem kade wo mu enimu a etimi de basabasa ye eye den eba nesa ye emu eno wo hwe ye nua be ma ni statement o make ye ya den abetima kan e dia fa na wo de wo futuo e kira kwan no telephone number aka ho na agency o ka se ye fa Captain Smart ye scapegoat na ni kase mo no tama Captain Smart o sa te ye ni show Sabio all the deep and na temo no as a journalist no wetimi akone nua ne chen akoto no fo ana okay as a journalist how no journalist wetimi ben eto no fo ana wo si ye fa no ye scapegoat dem pa na waka pa ti a ye fa no ye sa scapegoat no eti u pesa onua no onko dem nya sa eti one me ba yamfa sa statement bi a o make here about cool na asem no
ye fa tu nche me de ho de me nkọ ho because Ghana ha nya da sa cool no e be si wa Ghana ha na e be si wa ensi da what ma say nti ye fa sa asem no tu nche na ye fa the platform a onyan any atem the DA platform no so no ye fa no so tu nche thank you na ye mra say adwuma no o ye na kasa so say Cap Smart adwuma na o ye no any onu sa journalist no ho na ya ade eh me be the question say ye the name sem keka bi say at the DA no tu nche ya onu say fa no ye step goat no onu sa journalist onu Cap Smart no ho na ya ade okay ye japade ya sika ya kwaje ana sika wo man no mu ye de ye man japade say no akotwa man kwala akotwa na o de aba ne platform so abe show magana fo nyam say na say ade we wo say ye ana japade we wo ho na ye say ana sika na nya wo hifa bo se ne kwaje ye wo wat makotwa bi aba na so papa isebe bi wo kan nyina chi ba ko na antwa ye ni de ye fa ne ko ya me shira say ye fa ne ko ya me shira say ye fa ne ko me se ma me kan nyina no me ni fio say me kan okay but Captain Smart no so no na ato no mu dey the short period we no oye nipa oda obadwen okay okasa ono be wo se ni kasa no edu ba bia say o melo ni kasa no because say obeka say me be ko fa ha abe no because that day no we should say word no or say I don't care so be ever invite me and no omo care no mo invite you it onu say star no okasa obey careful one because be mo what you say eti no na meti me aka kire Ghana for enemy fans Prophet 99 say nyame hira mu nyina me menya politics but no kro wo ha no waka menim ni mu da mo hwe menim ye 99 na mo no abo kire na mi ni 99 ni baby abi Prophet 99 mi ni the younger prophet mi ni say oha bi chiuso obeti na frame oha bi a chiuso bia obeti na frame na motie ye wo bia owani ene wo bia oni ani ye woni wakosere ani ene woni a nyame da ni kasa na eden ene ma no me kita natural eye ene me de nam me obi nka obi asem kire me omo America the whole country the whole world omo frame nyina no abochire for de ade a me hia no se wo frame a 99 me picture ni me pese o kam hit asem kire me ene de nyame de sa gift ni ma me nyame de adom ni ma me apart from sa adom na echi no se wo ya leo se stroke na chi wo over pressure kidney problem crack asem or how be a chi so bia no with the 99 asole so wa brekuma mi phone number ni 0249 05 02 78 0249 05 02 78 nati Vodafone so ni 0209 52 89 o fe 99 so o ba me nche wa so fio a me fo bi andi komo me ye fa obi andi ko me fo obi andi komo e ye pipe na me ye o ba pipe na ye bomb pipe na o hinta se beba u ba ma so da kuto de obo kanya mota soro adon nya me de ma me no me ka o hinta se ma kiro se wo yale na o ba bebe ye yale ni fi ba no me 99 me ho me ka kiro e ka straight forward enye duro me ni atwe me ni aduro me duro me won nya nya ko pata soro ni o bom no de adom ni ma me no ono eni me duro itu ba 99 o hita sem bia no nya me be ya che 99 me ka kiro itu ba yiro hom hwe ba kire kwan e pa bo na ye Wednesday and Friday ade bia chi usu bia o ba me si bra o wa Ghana ha de bra ba wa abochi dia ofre me a send no picture for me 0249 05 02 78 and a Vodafone so ni 0209 52 89 nyame hira obi bia out too much and mo amodi message so ba nyame ka mo ho wa wo de matem so nyame ka ho obi andi matem ho and nyame hira mo nyina
Bye. Yo, I was here for now. Aha, and I brother my acquire my idea and come to channel as in Yamishamo. Said Damunya, a bre, a j, a dry, and some Madana day, ever so more. I'm also to more contribution about a comment section or I say. Now, me demo Asian in Chakasia and Koma a year me cameraman. DKM I do 2 and I'm engineer back up and the Teflon Yami in Sham Media and so Equia Sikapa. Odi for Chenipane. Metia Miami driver Castro 1. Okay. And your Castro no to issue move. Where new Castro in and now Fanny Castro 1. Yamishano. Yo, now I was here for me says this will be media and Equia Sikapa. Follow you on all the social media platforms and so subscribe to your channel and so yeah, FMI and I like your videos. Aha, and I'm the more AC Macram. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And you're not a location or a coffee pipe junction. Fanamba ne boisio, na wankasa fre, na obi another one, na memo bi kasa me frama, wankasa fre, abati di. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Therefore, I'm going to say, Mala show and I'm going to ekasa. Many about many of them. We say me how beer ewo soa. We did nam honoma. We did a chinchia on also. We are opera and I say 5 blood and a how and I said there be a stroke and a how and I bear my wire and a paso and I there be nipa open visa 1 antia 1 year visa and I will be open crater. Why are we young crater? And I said the Italian now. But what is your family number? Ewo habaya every year juma. Ajuma bia me yama bia wo ho habaya ebe yi na de account aya bia ma ama bibia atutu yama. Ama hawa eda wo so no afiri wo so. Na wo so anya wo fa odi. Nti baby a wo bia no. But what is your family number na frame me. Wo frame a wo so ebe da no siri. Food and transport for Omaya and Shushimo Ahu, a Juma Paye, until Mamma to me crata, young fan year Juma.